bwine ishomo y'Ubufaransa ngenda tubakire mu byo kutuganirira abwakira ukungire abwaki amurundogo abwaki hati abwaki orimi Ubufaransa kanya kire Dr. aho kubanza arengo rihanga ryona jinje tuganira na mnonge kiri umwanya wo yumure wa TV wese na mnongo muzire na mnongo y'ushomero atakatangiye kurishomisa orimi shisho mukwano ukora okurga hati na nyica kare awe birungi byonka ibiri umurimo Dr. Olirota na amazina Dr. Agatha Tumwine Magezi ni shomesa orimi Ubufaransa mu itendekero rya Makere University irizoberi turyaho muri rukungiri ayi Immaculate Heart Nyakibare utwinaho abana bishomera bakwego urimo Ubufaransa bakorwa mu burenge rwizoba ubona baryaha inako nk'itanu twenda kwereka gushomesa Ubufaransa ibiro bitanu tukijoro wa gatanu tukiriya so twenda kwereka abana urimo Ubufaransa ni ruyamba ruca no shomota otari mu class utakuja ngo yekingire no mu class outside classroom so twinemizano twino kuteka twino kuzana impira twino kweshongora byo newe byo mu French kwereka abana ti wano shomora urimo Ubufaransa wenda kushoma okurukozesa mu context kugira no kubanza byo kwandika bakashoma how to use it the language umuzire ari natureba nubasa kumushobora kakina mnongo muherezo go muhimba injira kumanya that connectivity na orimo umwana nyinsi anaza kwa naza kahinareba kibito urimo Ubufaransa nukoze umahanga kagaha na mnongo muziro muise hihi na necanisho abirungiye byo umuziro gwa atakumanya urimo Ubufaransa ni rugasatini rurayamba ki Ubufaransa n'urimo rugambwa ahantu hona umunsi yona right now ne rugambwa miliyoni bina by'abantu bagamba urimo Ubufaransa naho tirimo nanyi na Dr. na nabo twena so amahanga mu Africa ninja no urimo Ubufaransa harama amahanga abiri na mwenda bakurukoza nko urimo rukuru official language kandi noreba aho mu Uganda nitwe n'abatwe amahanga gatwetorire Kongo Rwanda Burundi nabone bagamba urimo Ubufaransa so ukorega n'amahanga ago no mu byo misho twenda kujanga abana bije bakore mirimo batakuteganisa ubwo rurimi katugambe kugira ngo wanoza Kongo ryo mu business zawe ryo mu tourism ngashiwafu n'abagenyi utakabuteganisiwe washoma wabire utakaburabura washoma wabire Dr. ubase kugira ngo nogende okore ahantu bona okwenda utakwanza kugira ngo ngwana kini nzagamba ki se ibintu kebyo nawe bagenzi bagende bakongeraho Dr. Gasha herezo ubujurizi na mnongi wa umuntu amanye ubujurizi wanje abo rimo kiwe nko muntu ubujurizi endakika ibona yitwa kwika so nyowe kashomera kisoro that was my beginning so mbaketa tuzariro tene report na mutaketa tuzariro so mbaketa tuzariro so that's why I started my French journey nija nyondi chambo gondi Makere di France a PhD wagenda manya so uwo bujurizi so ati ngo that's why nikushomesa Makere zesha nishomesa mu Ubufaransa ebirunje birimo nibyinji abakuvunura translators conference interpreters nuba kusenga no kugiye sente nyinjo mu umurimo worldwide wano kwa nko mu UN for example ukora nka translate interpreter kuba kuvunura ururimi ko runako nashanga bakushashira nka $8 nako ati $8 almost nyo mushara gwanje gwa mato almost tugukwika so but we do it what's good yo Agatha Tumwine Magezi akushomesa urimo Ubufaransa mu Makere kandi nye president wabashomesa bona bakushomesa urimo Ubufaransa mu Uganda mu TV West gambo ni byevyo ubujene wagira ngo Uganda heri it's skill hands on ebigambo okora okosengaro nebindi nkebi kanya kire Dr. na mnongare ngo ba university na wanje kutuganira na mnongare moro ni wo muri wa TV West tukamanya abuko batiye Uganda ati ahinazire ngo babarabara nisabara amazingo no kwetega no kureba aho kuraba uka igane katunguka no corruption no kora nebindi nkebi Dr. Good morning, we are live on TV West. You can post in here. Yes, na mnongo muri wa TV West ogishwa mugambera ni mbaramusi yabo kutureba nyono banyeta Dr. Boniface Masho ayebare kandi nishomesa urimo Ubufaransa mu Kabari University Kabari kandi mu campaign ndiyo ninjokera mukuru wa department y'Ubufaransa kandi nabwe ahakaciko akakurwa urwito Dr. Agatha Tumwine nanye ninkoraho
nkomvurekerwa waza university mu Uganda. Okay. Unwativi West job from mheza na mnonga ati omuzira nasa kwa ali ku mwana wanje yes doctor yagamba ngo la secondary ati atwara university what's the line omuntu yakutanchira nkai ahendere nkai Hati chikuru munonga na mnongo kwero omoyeja ryo nayiga umuhereze steps korija ukaza amatsiko mwene umuhereze urugendo ngubuzima wayigo rimo Rufaransa ro rugendo hata beje bo Rufaransa abeje ubona nutubeha nangiriza kugira ngo icyo bakwenda gukora cyone oba no yenda kuba umushaho oba no nda kuba umunyamateka cyone oba no nda kuba engineer cyone cyo kwenda gukora wano basa kugitaho orimo Rufaransa nicyo manyisa ngo emeromo eyo rakore kiyo mu Uganda yonka roza gukora aha international level no gukora mu organization nkaza UN African Union na these international NGOs mbona Rufaransa ndukereza opportunity yo kubasa communicatinga okugamba n'abantu at international level. So you become a citizen of the world, not just a citizen of Uganda. Tajari ngora primary secondary twagenda paka university what's the umuntu a stroking akora atakureba ngo yagumiza muna n'icyentejo mwene umuhereze lineage okwikarira ngora doctorate hati nko mu Uganda abine chance yo kushoma Rufaransa aha primary level nabaki kunka ko kika aha level ya secondary hata abantu harimo opportunities nyingi harimo amashomero mingi hati agatandikire kwegesa French na nishomero nkeri maturate hati rekatandikaho nk'imyaka nkebere nyuma yonka ahubwo kugira ngo nubareba omugasho uburyo bwo mu Rufaransa so abamwe bahika university oshanga atine chance yo kushoma French ninga taragishomereho kunka tikumanyisa ngo chance zawe zahwera no kwaka aha university utaratunjira chance yo kushoma Rufaransa inyuma hariho opportunities zindi ezikubasa kuretera wayiga Rufaransa kandi ukarwongera aha byoyine aha byo kushoma kugira ngo kwiyambo mbyo gukora mwana tarashome ni wowe ikine chance ngwe n'abatara dushomere enyuma aha primary aha secondary batawamba siko akubatoroho na nakachiko kitwaka nakaza university zorho torho kugira ngo tubasaba abantu abataratunjire chance nyuma kugira ngo nabo babasa kurwega kandi baratongera mu ibintu birungi. Umwachi bwese bwo kunagama mazaya senyu mu Gideon enshonge ya Trito mu district ya Kunjiri no rurimi Rufaransa. Ururimi Rufaransa nibo bakwata omubabiro na munonga akashishikerizo iwo mu bwati bwese. Amundo utantugamba district ya Kunjiri ntureba haro coordinator na munonga coordinating amashomerago emyanyejo. Naho katumwakira nje no tuganira bito mwanyo gutuna amashomerangaye. Bita amashomero go agataka rugire kushomesa rimoru bariyo ne baferwaci. Mukamanje. Yo live on TV West na munonga omuri wa TV West gira kigambo birusha tuwa mukambera. Amabara mbanye tariganyira kandi nimusomesa Urufaransa. Nisomesa Kigegwa. Ni kirizibwa kozesa urutora bwambo tarwembaganiza hagati y'urunyankoro rukigana urutoro. Nyowe nimusomesa Urufaransa nisomesa mu district bakweta Kigegwa kandi wetu ni Ndugantoroko. Kandi abanonyi toroko abanyakutu kulirize abanyakutu abaliyo batorora bamanya ngo aliyo mugaso ugukwego rurimi yorundi kandi rurasobora kutuyamba orundi kinkusobora kongerezaho turi hano Immaculate kandi ensonga nkuru era hakampu kwatagaine na amasomero gona gakuruga Bwizoba kandi hambere turi hano tuizire amasomero garo mengi agabeire ngakora French orunda benga soma French so kibeire cyo mugaso muno iyo nyakumpulirize korora ngo nisomero lyawo runambere umwana wo kumutwara ukasanga French teriyo umanye umwana ogunku kuwahura ba doctors baruga kutugambera nova no muri meeting ubu kimaisha nagenda gukora mu Uganda honka kandi ubwire muramara kwika emiremo nija kubura mu Uganda twetaga turge mu Uganda tugende nahande tukole ati uburagamba ngo umwana yego rurimi rumwe kurungereza kizibu cyamane kandi ikindi kinkwenda kongerezaho kirikimu Uganda hano tukiramu no kufuna scholarships nyingi nzeroga munsi ez'abafaransa nka Algeria no kubaza sazen scholarship egero betu ikintu kimurunde kibakwetaga kitago cyo kubanza kiri ugambo ina kumanya Urufaransa ati obora batukumanya Urufaransa imaisa opportunities scholarships ezinzimalira nzigarukayo kandi habwire bune nzimalira zitoyiro abantu bandi urundi abamahanga gandi imaisa no sanga ngo ito nkabanya Uganda twatekaho ukuleme kuteka inkoragana numbi nesi zino zikubaza Urufaransa
so no tukubasa zino mu naka community yetu ya East Africa tuineo ensi nka Congo ambire mbabazo Faransa so omwana okusoma Faransa bikikumaisa ngo aleke kora science combination bikyohura abandi nibagamba ngo haro aba doctors without borders so it is very much possible omuntu nasobora kora Faransa kandi akakora kosi ya kuba na yetaga bitwaleke kora hano arulengo rwanka wa Uganda nicyo kintu cyo mugaso muno cyo cyamane kindi cyatuleta hano manya ubwire habubwire cyatuleta hano kiri kintu kimu ha tuine camp bakweta Kalufu mu Faransa kimayisa kan lidik francophile Uganda kandi kigenderero kya camp keno arohe ibintu bindi to nkabasomese bitora kusobora gukora mu class bitu kuba tuli mu camp nsobora gukora icyo kororwa tugamba urundi ni nyenda kubazaho hari vocabulary orundi ebigambo bikwatagaine no kucyumba bitu bunda binde mu class kujya gambera ngo kisore nicyo kino baroza bate bakora bate nango bitu turaba tuli mu camp buri kintu cyo nakisoboko mwana na roro musomesa na rozata habwambo kuri syllabus ijuka buri muntu nabana chesinga koraki umalireza syllabus bitu kuba tuli hano tuino bwiro bukumara abana baitumba tuhulireza bahondere bitukora nabone babikora kandi byone bitukora mihondarangana na system yetu tuliyo tukozesa currently etu SRCBC competence based curriculum so buri byone bitukora abana bina bonyene gukora ogwetu gukuborekereza mukore muti mubaze muti mukore nimanya bingi mbija kuolekwa mu makuru ya kusigikira na presentation zone zituragenda kuba nazo kirukino kandi genda kubazo mugaso mono so iyo wakuremesa umwana wako kusoma Faransa kimanye nguno yendo mwana aremera hano mu Uganda kandi mirimo gwera arema hano otutandika kujunana government kandi kuno aroho opportunity aro opportunity mwana wawe tandikira hano yakibare hano niyo rukunjiri tubere twino buziba amasomero menga bega takoraki or Faransa betsaze no twahura Immaculate Heart yatwikirize myaka 2 tumanya ngo manano gale amasomero gande gonaganya kuri hano ekintu kimubora agenda ramucha head teacher mugambe bonjour waralema kugaruka mu mugambe sera teacher or Faransa bonjour comment ça va bien ça va mugambo ni merci Professor Dr. Desi namba yose namnongo gwe ayabara konda kumanye kuchiraho Desi namba konda kumanye kuchiraho namba yanje 0 mushanju 2 ashatu ni 2 25 18 tujigarke 0 mushanju 2 ashatu ni 2 atanu ni 18 Egambo nibyo kujasha yanje zabashaha emwe nedakika zagomba kumyana twaza kuzumu mpapaza mahore aha tuguzuna program ya simuka kuchira ariyebi shamushanju agihangwe atiri west omchero shahibiri bakwanomanya bit omurukunjiri bagamba hands-on bagamba ukwata noma curriculum yahinduke that means no original hati aho kwata no kutega nebindi nkebyo muzane bindi nkebyo namnongo kutunga max no kumanye ikinyi cyo no kore byari yebyo kuko nagambira nazaga room studio nazagansenye mo Gideon district ya rukunjiri baba senye mo Gideon okutereza omugiso gungo gumyenja kare hati akande na muno gukwata handimi indimi zina advantages nyingi muno zenindora abantu abatali bamna muno abarukora nebitongole atinke bya construction no sanga nkabarukuzi akore mirime y'igirundu ba contractors abo nkaba China baitu no sanga kwabize hano munuka mbaba mbita gumya Uganda rusobora koraki kuba translatingira baitu mbako ha advantage yo kwanza ngwine kuba no manya or China ruke so abantu abo batunga advantages zamani kandi bake abakwamba kora indimi zo kwansana ziti kandi amazima genyine ngo batsoborora kine ebirungi bingi kakuhesango lyomu haliaba barakumanya indimi zo kwansana ziti nayo nyenja oleme kuba Ugandan citizen oba an international citizen kandi nuko kisobora kuba na wale mrokuba international at least mu Uganda bo inezo kubasa kugamba mu ngibirisha ezamunuka hati nyori toro wanyitinka bara kurikyo Uganda aho ni nchonchoza sam rukoko chori ainu bibiri bishatu umwana yabacho okay na norchigani ndumanya twaza mukahomura basewa nabanyansa kwa tukarikati nempapura zamakuru targa program chenonji ya sisimuka
oine chiroto chokwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurugomba hangu twegiteho aha program y'ebyobwombechi ayi turi kuba tutayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zo bensi neyitorora insinero bisya byinshi so tugumantire design z'ishemeri tungo bahabuzi kurugomba hangu rero manye bahama byo kuhangaze byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho yine sharusharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bigaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwe tabaruka y'emyano itomuka humura kwempa plaza makuru rupapuro rwa The New Vision bajanti over 2,800 taxis to be impounded. Police sector leaders know they have unsafe taxis, so one mango in each taxi kandi hata bawariombaza kutukwata ngo tucheme kwakiriya haruguto. How do I have to call it? Cha taxi eche kuzire eche kugera ntera abante nduru eche giti cyukukinga kumukutambara hemirundo ebiresha tuchfa you know baheza kutera batselef nono shangu batandike nyenye entebe zijire mwebiyenje na nembe ba so bajangu over 2,800 taxis to be impounded. Ahandi mbagaruka bakoreka nti 500,000 entities collecting personal data illegally, experts said. Nagamba kuru expert says indeba makuru garyaha nago oinekwa no garebezo ne entities zo miganda umusiti Uganda bariyoko mbakore ibintu nanirigomana so basa kureba nbo bayi. Patience Rwabogo consecrated as bishop. Congratulations to the first daughter Patience Rwabogo okubasa okuhebwa obwa bishop Episcopal Bishop of Covenant Nations Church. Yeah, Covenant Nations Church aho haitungire obwa bishop nabo cyo want to congratulate her kandi tumwendeza ibirungi byonka. I think she has built her things slowly by slowly kandi we are hikaho. I think it has been her dream and we wish her the best. Ahandi bajanti Soroti Varsity Target Quiz Crown turiyo mu competition naho Varsity Quiz ijako no Soroti nayo kwera munegeti numanya nanye ninyenda kuba ninye naba natwara ingure. City schools bajanti government to hire over 1,400 teachers. Yes, babase kusoma city school zezi bazhamani bazobweje social media byona indamba bugamba momu umupapura orwa The New Vision. BSJ group allegedly planned assassinations, unrest. Gara n'umujungu yarwe yaje biyagamba hwaho so basa kwetegereza enshonga za kano Dr. Kiza BSJ urebe ndase yakubasa kuba ermo. General Salim Saleh bids farewell to General Otema. Izo nenshonga zaba general aho ntaho ndkwija koma tinkuza kweyongeraho bitu watunga rupapuro rwa The New Vision ndkwihera yo chona ekiri kumanyisa. Graduates are tasked with turning skills into jobs. Yes, ejo skire je yo yegire nche nango ergemu omurimo kandi base kureterana nabandi nabo babasa okujiganyirwamo nkiwe owatungire skill ejo utakajishitamira chonka. Barugahara orders probing to Bunyangabu craft allegations kandi uko bigenzere bita ejo kwa no bireba baramna yitorori hanga
orebe ko ariyo nagiye nahindura imbera omukwatana no kurwanisa inshonge za corruption omukisanje kiningashi omunchureji eri kurwanisa oburwenguzi hakuna corruption. Why fathers should be involved in breastfeeding? Breastfeeding. Many fathers regard breastfeeding as a sole responsibility to mothers, yet their involvement is crucial to the mother and the newly born baby. How? Chana chambuza immediately. Shomar Papa with the New Vision, I have page every name where you will get to know how you must get involved in your child's breastfeeding as a father. Leke kugira ngo nise twine konsi yumuka umwana yara naba najang shona mwana wa mwanyombera pakasa make more money from eggs. Okay, amahoro tagago bisha wengi ntakora kakano shobira pass O level mathematics tulyamoka kandi tuwazo mtamu ya muheraho. Mangen rode a bicycle to save a school. Kushanga obundi shomero ryokwe rya accessible. Then yo kajota otinyona aba head teacher wayo niza kuvuga kagari ahonda bene nduga hona mpaka ishomerera garisira ha mutindo. Mangen akozire chafayo, one of the best head teachers. Museveni directs envoys to support Olara Otun bid. Tuenda tungetira muchango in hand. So tuenda ngu some special, some envoys supporting turebe ngu yatunga omwanyo gubita hasugara. Nebyemizano Premier League tandikire mukani nebona Champions byona basa okubyerebera mu rupapuro na shiringi zawe 12. This is how it looks like. Kandi umwana wanjoha kaine kabukede ya nayo maze kwanira garamye jakarien getungire usobole kumanya maingi agarukuba gafiro mbukede hasiringi ukomera wonka orihangere Uganda. Bukede yakuletire headline mama yasanjaza abana be ayogedde. Yes, imbera y'amaka yansukako nenda banga nkomye. Abakugu barabudde kubujja obususe. Imbera y'amaka nguni yamuletire kandi kukambera yokuchumita abana be kandi ali aba batano ababiri yabayiha ombomezi wensomo itegereze mukazi kikakyugo ruwino mutima ubwo kutungo butekeranganiza mu mbere ya maka kandi akamalira chumisera abana be habatano yitaho babiri tunga bukedekero kino umwetegereze umukazi yugunoa Putin ase abiri mu batano burumbaganyi bwakoze ku Ukraine. Somo itegereze bukedekero kino akandi hansonge gyo nkoko eyemerire vinka arazo mutindo so bakuletire ebaire kuri omusho eya vinka byona biri mbukede kero kino giyatungire siringi kumizunka oyesomera makuru nyamwingi agayizira mu iwe Rio na tororanye jakaleyan ebyabaddewo mu kutuuza patience ruabwogo kubwa bishop Bukede Galum. Abagambibwa okutta Captain wa Villa basindikiddwa mu kkomera. Basomo betegereze basigazi baana batombula kaleju abayitabira mu kikolwa ekyo ekyokuyita David Award akande babakuletire ebikwekweto ku taxi ganyegenya bibasatiza nizo tukugambira zitaine nyigi zitaine ntebe ezijwire ebuke bukuruma abantu ezitaina muso zona kusakonga kurubata ngudo ze kibuga Kampala akande okuira butali bwahara akande somo itegereze harumo study materials Bukede holiday package birabona mukaga mathematics rumu jiguru umwana hati wale mu ruhumuro asobole kuba nayegezagezamu nabagenzi bo mukaho akande omukibaro ekenjo kim bingi ebinyakuri Bukede njakara hati gietungire
usobole kuraba amakuru nyamwingi agayizira amasiringi 10 ruwonka ebyomuzano berumu mulindwa abinuka Kitende ne Vipers biwangudde ebikopo nafe sanyu duka Kitende hiye Vipers hiye so wakubaliyo nayo osemererwa omunkora nkeki Arsenal etandise na win Ateta na waga olire baitu mu rurimi orutoro bagiriye mfumo olire ngwagibanza tagiriya olire orumu orwa kabiri ngubulikiro nyina bwenge nwabona obujunanizi bukubanza akaroza nkaha hamboga olire urunarwo rundi orwa kabiri agabazina ne bataha agabazina ne bajunga tingo bazina ne bakoraki ne bata habukwa mukutaha halinga bagahire buriyo mwe natabukire enjoki zirya zo kumarira zikurabera musoho mpora ekitiro cyatandika empaka z'amato zirimbuke de agabazina ne bajunga tingo bazina ne bataha nabweke mwetware ohuri mwetware ibintu bya mpora bukereke kunu mukwezoke tuje tungere siringi 10 wonka mianye taliye munemba agents of Vision Group okwetorori hanga supermarkets streets na handi wetungira bukete kandi usobole kubona maya makuru maingi agiziremu hadakika enu yenyini zirukwingana zinga hadakika zikungana 19 esara basayiti yo kwanza ya program sisimuka nyowe ngezi wangi ahamana yiwe ruriyo notorora Stako murabarunzimu sako bantugaruka hatwine umuramwa kutwine kuba natuganiraho niwe ntuza kushaba ngo twegiteho sako bantukutera he namba yitu Yesumu obase okutuganirira nitu tukuganirire konke n'abanyenda kwijusya no kugira ngo omanye ngo aba Planet Pharmaceuticals Limited bakorera imbazi erukuraka kwera aha bintu bitarumwe na bimwe harimo mbazo gwa Zekaf Herbal Syrup ejene kuyamba okwigure nyindo umumero oho no kuzimba ko mumero kandi unekorwa umbishaka bite bya butosho wishe mutaka uroine kwerarikira kandi bajamu nukoresebwa habatona n'abakuru nabwo cyo yirukanga oze aha pharmacy kuri hihi wabana hura oine obusaso bw'ekikecho obase kutungomba zo gwa Zekaf Syrup Herbal Syrup neja kwa nekwera kandi bakora numbazo gwa Fremo umbazo gwa bajangu ni guyamba aha busaso bw'umubiri kurra wena notonekara kandi hamwe na nomushuija ngunabyo nago nukushangwa pharmacies zona omwihanga bajanga kandi wahurura mbwe n'cyayo gaho babeno mango ine kwirukanga okareba omushaho abo kwabina masiko ngo kabe ngo kutambiraho okirraho kandi gumiza mozo mirimo yawo konkamwe n'wara acarengaho babeno mango cyabimororo nkaba no kumpura mbagamba yirukanga oze obo mushaho katumure basebo n'abanyabo ntugaruka obuhabuzi bw'omushaho nebo kuhikibwaho Kirama Plus wamanyi ko bulumi no kuyamba ko mbutezeruma asangibwa mu maduka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. So obahabwachi omukyala ntuzija kumushemeza nyona aramukuca mu byanshobera kana kisya kahakiraho tayimu abwenche mwacho mumasa okay ahabwachi ntutwamu twagira ngo ntutwamu aho kwa twareba ngo embera yo kugira ngo omukyala base kusindika neza kuta obunkenke amagarage nanago mwana omubuzi bubuhango mbwene embera yo mwana eyo kubasa kutuma twashemeza ninkeya omwana yaruha yego bambi yes omwana yaruha aboko omukyala nabasa kubadyo okuyagumana arumirwokwe omukazi kakutandika kurumwa ni tumonitoringa twine echo bwenu kupima
tukamanya ngo obwirobu ashimekwa yaika obwirobu ashimekwa yaika obwirobu ashimekwa nazara so ko botari mu irwariro nicyanchi mayisa mutino wa kumonitoringa so ebishani biza kwija bija binamani biruso omwana hendechi aruhire twahiga omwana tukashanga cyaruhire ntubasa gukora siza tumwihe mutumusaving kongara ngo kushanga byaruhire kimwe kakuba yaruhire kimwe kine mwo mwisona bamushemeza bakamwihama ntuja kutunga kizibu aba bana abo kureba mbona batakwehwera bakakugira ngo akaruha kuzarwa ngo yatunjire bizibere so nicuba kiri kirunje mu cyaro ebisha byatandika please n'ubuko ry'umukugu byo kuzara mbazire nimbazaro mukanga amarwaro garoho government tuwerire twina amarwaro ga government kandi gina abashaho abatendekirwe nebyo kheraka no kwanje ikikurisiyo mwana nje baceriki ebisha hati namaka tuje tuza process yo kuzara hata mu process yo kuzara ari ibintu bishatu ebine kuza in harmony ebikwina kwikirizana so ari tukweta passenger niwe mwana okay twine passage nigo muhando gwararabemo twine powers ezasindi cyo mwana ebisha so hati twashanga ombgebyo bishatu bitabalanceingire nichwani chimanyisa ngo omwana ebisha kubirabe byinji munonga omuhanda gutakumara umwana naza kufune bishe kongatayine ho kushorera oh yes so echo nichimukurusi nachicenga nachireba wenyine yes okay obuhabuzi bw'omushaho bwabane bakushibwaho Kirama Plus wamanyi ku bulumi no kuyamba kombutezeruma asangibwa mu maduka agatunde eddagala wonna mu ggwanga babaroternitwe our program ya sisimukani kwetwa garuka tutyo twinaba Planet Pharmaceuticals Limited kandi abarukora embazi mirungi erukutwera omagara gitwa gaga butosha aharumu mbazi ogwa Zekaf habo syrup akujango gwengu kuyamba okumero gwa guzimbere nebindi okubasa kugira ngo obase okoraka kutunga amagara marunja gaho naho zaha pharmacy eje kuri hihi ija kuba no gutunga kandi bajango na habo syrup erukorwa mbishaka bite byahe bya butosha abana mangwe nyindo zawo zikira kwigara umero gwawo ngukira kuba guzimbere manyabihe ibyo byona mbazo gwa Zekaf habo syrup ebikora aho naho ya aba Planet Pharmaceuticals Limited mbakugira ngo wirukanjiriro gutunge bitu bajango tubakoma mbakorana no mbazo gwa Fremo gwo nguyamba busasa bwombiriye bya nanogano kanashasha ninta buri nyama ni burane nshasha ngo nukoraje kurunja munonga kandi garaka gutuyambana na ahamushwija uma pharmacies gona go mwihanga je mbazeriyo okwihaho wahura ngo bundi no buwagumira bundi tabaho mpinduka umanye ngo eco cyayogaho cyazo mu nshonge yayindi umushaho tutaragaze bareba umushaho obase okoraje njye cyo butunji charity abarga kutwegitaho ancinera ke kasanga ki yakike omukashesha ka wa program ya sisimuka kandi kwe twagaruka na omuramwa ogutine kubantu ganira aho twareba ngo taxes zo kwingana nke 2028 nzija kurara za kwatwa muri Kampala okubasa kugira ngo is taxes rukubi ezurwire kanchi gambe ntyo they are seriously ill bazihe aharuguto abo kwane zitwara amagaraga abantu kandi nestambura nkuto za Uganda at the same time kandi zigaruka zitabanana nezo izinde zakubasa kuba ziri eziri ya mutindo ningashe zihurire bajangwe kikwekweto kitandika erizoba mu Ruganda baceta batanye ganyegenya
bacetaganyigenya omuri nyakore tingi mukunda chite mukonka mweneza nyikere no vugana ure chimatoka nichifuteza no mutwe baza kurugaho kurugana no kwikaho rukwika kwegambo kurabya kutama waje which kind of a taxi is this one. So nje twenda kugania akasheshekera izoba konka shika no shangu nibyo tutwiremo kano shangu nzozi tutwiri kano shangu naonesha hozito nukozi rukwingana okuzagura motoka nsi kano shangu no banza wa nakina naza kosa chachaba chambu interact koresa twati ryo kwenyuma yeni yenanka kano shangu nichiba chargo wakunamiriza yiwaho tamburiro mu taxi nizinge hezo reverencia compared to ziriya twete nkuru kandi ukagaruka ukatambura ukahikaho rukuza kandi umuntu aje basize survival for the fittest mu Uganda kandi amazima ubwo kuba no zerora na muno naja no manisarga honda be no manisa survive je kujana arya cyane ki so na muno mu Uganda nja kwecyo korora cha capital city no turi kuzerora because harumu engendeze ngufu nakoreka sunanga jeneveri nakorabye kasubi na namungona that is Hoima Road so nizezo zabwe yogerere kireka banda so chogereko twizire kuzetegeza twasanga amazimo mu kibuga cya Kampala nyingi ziri kubanezana ziti ikaro mu taxi orwige ndugurukamu ikaro bundi bagisibisizo mu guha orwigi entebe ushtamaho mishe cyo moshanga nchikushira ha majuri chikunyiga so eziri mu mbera nkegyo hugo mazima tebabihira mu kibuga cya Kampala nyingi muno na muno zikora short distances ku rugaon Sambia kabaragara nkaha zana na jana nkumbu bata so boy yogerere kambara nda kujinchiza yaza tape wibiti kireka banda mulago kasubi nabulagala ati ngambe nka Yesu mutundwe nayo tosoko tokwanza gatambiko nyingi mazima ezo kusanga ziri mu mbere rukusanetyo baitu naita abantu baruke tuine ko kutwaki adaptingire like it is normal they are normal wagweitu kwa bulikiro terukum ekyo kubanza population nyingi kyakabiri abantu ni barubata abasabazi mbarubata buli dakika taxi zabazini nyingi baitu no anijya unijura tukuza kubora kubantu enda fuka so kinakyo kyongera kwa nkiretiza kwa needs za abantu zirayiguru okurora ngu basobora kubana batungo buherezo kwa mbusana buti kandi ekyo ngyo kireterize taxis kwa sana ziti angudo za Kampala kuba nyingi kandi ukasanga naito abantu for years tutfire obundi complain tuna gamba they take us and we reach there because those guys bakatungo bukugu omukuvuge motoka bikuziri aho kwakivugiro gwo kubazo gwa kabiri no gwa kashatu so namanya cyagira kiti nota no kwata bamanyire ngana bagipakiri jura emara kwijura kurungi agitera kasemuke gizire ohuraboje bagisindike nyuma ohura kya kandi kyaka avuga ahamene takusuba takweme ay matabrecha kwata na handbrake no kuzimia takuzimia yegumeri yao yino gukamuno kwate bara yaro ge mbere kubonesa neti tukibahire akandi tubayisizeho kumara tubiri mu esi wayina kutahamu abanyangu noza kutogota mpako ishiraho rukuze taxi self nebe mu esi tera self nebe esi nibasinde kabuse so amazime mbere ebyo tukulize musazira ukati tukulize kandi yagerurego yoteka kwa kinu it calls for I think yamkurakurana kimaisa tuino urutambo hatu turiyo tutera kurakurana sho yabo mugurusi ntimaisa ngo mutambi ko muteke kuri yo mchiyungu deno orete abanda basibe nibo watom sitting group kurakurana tuine gikiriza oine ko mudabiriza akasho chakateje ataguma kugusa abantu akabazokera kubire kaba muteke mudabiriza kuboro kanu wese so mudabirize so hata nakini no turiyo tukirora mu rulengo rugama ngo nibadabiriza nanta mudabirize nabura ko batata naba baitu majaguma mbakore ko bware onawe no tanto murora TV ukajwara basmati saka mukoraki
so baitu nyongera kutera ekikaguze kimu kutera toche enyuma uko guno gwali mulingo gumgo kutereza traffic anguduzo kibuga Kampala kandi enyuma hao bali binezi balesire buses eza bus bakambaze tabataye kaskare mwaza nungi za China kayora mayazungu tungu manyazeha za nungi muno neza kayora kandi cyakabiri kayora zunumushaka za hati aho bazire zikagumaho mpaka bagase bali balesire tinku byishike no my distance yo kuruga Kampala gana kakajansi cyari cyarukumi horti hati to abentebe eri kane tware 10 kaina utimba ho gahari ugaita 10 kuna kajansi hati ugaita 10 ne oramuza 15 kuna gamukito dera majite kiganye se chiraga so tiri kuma mandi jaze lagiri baitu zari zero zari resirwe Ginger Road zari roho haruentebe zari ziroho kurango kandi abantu amajita ga kadi kandi abantu bali nabazijumbera yes wiro namaliriza kwenda kutambura text namaliriza kuiro nyingi bali baziparkingira hakizano nambole manye zikajya baitu zari kana muntiza Kampala byana mwe no iroko turebe ikiriza so icyo kwanza zari ziri cheap zari cheap kandi usanga amazimo urugendo bakutwara siringi ruringwa rumwe kuminga isatu rundiyana kusikire kibuga cya Kampala iwo hatambura rote kitino ni mayisa 15 ati nyona ginaga entebe 15 ngitemba hakerenge na nyemerire inteka kajanso urti kajanso byale magovuni ngaitawe kigere ndoro paka nata chapter na cyo yokisere mwana tukatanda zari nyingi zile siro kurango munezi yambe kizimu ncho so they were looking good, they were new with AC zari zaba China very nice zazine ko kwikozirwa kugamba abali mu maiso kweto shitama obe namba ya kashati para mpori wetwali kawenda konchise kwekire kwambwa korogwa zari zine ko kuzikozirwe ngwaba kwikara mu maiso kuri kuruga ma driver babali hansi then zine level inyabali kuno enyuma zine jana temba hati ikindi zari zine nyiki nkayina abandi mwara bagenyuma abandi muraba mu maiso kwanguherwa bramwe bine escape route umuntu no bakwa babiri ubuzibu cyangwa umuntu kutungaya yani emergency exit number so zari ko murembe muno akandi so hatachiriye nangwa neyonka nkabarira kuroze nambole mukizaniro no bali bazipakingira herwa nyingi so tingumanya nko kukyageze ibenda zabu so hati iyo kayorezo kugamba za hati nezisho icyakabiri kayora nkoto nestwara abantu baingiho kiraziri bas kayora bazenyine nkoto zirmantu sanyu na batano anda kyakasatu kayora tikunya mafuta neza amashanyarazi si bakuchargingira bagamana neja kurubata kilometer nsanju so uyisanga umuntu uri mu distance ya kilometer nsanju nayambe bwabo kugama ngo agende namberara hika hakire nuje kusanga hikire umwanya ugwa kuba nagendamo so nazo ntorora ngo izizire kandi zizire neki gendererwe cyo kama ngo ubundi zakesha traffic ikya kabiri norora uruwoyo rw'abantu bakanu bayije mu kibuga kusana ngo ruwo itano turuko emika nyingi bana banyo petrol bana banyo diesel oboko kango mpaka ngomwe stand ko techi motoka nkuru ndiye nshaka umuntu wena noenda ku enyindo kuigara obusinge bukubura ebintu nkira ate mutoko bekubeta kunya mafuta nebeta kuturucha muika first of all never clean kugama mu environment y'abantu bakomekana na eriki so ntuwe kabuza so oriyo nogeze okumanyisa ngo motoka bikuru nibyongera kushisha omwoya ogikarem kuja kuruga hano kukarwe bukuna abayino mutima muke abambabo bundo bakoze besoze yo inanta kwenda kigamba so nikimanyisa mazima zino buzokoze hiru harugudo nikiyamba hunyongo kunkurora bako experience yingine nikiyamba amazima kurango ubundi cyo kwazi twatungura uwo rurungi icyakabiri twalindo byo hangwa icyakasatu twaba bayonjo harukurgo muko joira kitetekanga ko smart kirukumara ubundi uja ku banka ubundi uja ku heka kafuna ubundi uja baitwo nkokora garuko muka nuja kubatari niyo mazum kana hatu usama madirisa
ibirahuri bikora oil bitonya n'ibintu nk'ebyo wena nugaruka mukotari ningo kugenzira ebyona ntubandweza kwa ntubirwanisa kandi cyaka satu na butandu accidents nyingi driver navuga kunu nakora n'imirimo uri conductor na akwasiro ruigi kunu inobjazo bukwata no muguha rutaragara kunu ene no kwata se tubaweraho aba tubawera njanti kwata kirenye kinanye naza kuchukua the only route inasimire gamba binu bitakaba ikwije ni yentebe sazu na muna bakosa express yes ugenda hari gwa railway ifaho nuzisangaho ziri smart okay bayonjo bayine order bayine security nubo kuburo ikintu cyawo mwene zitorine yes arukuzaho n'ubutorine so abantu ni kazi komena nawo 14 busa manyirayo tizina conductor yes oikara umara kuikara oikara umukwana mujiri 14 you pay okay entebe nombaza mashita mucheza kwijira kandi erena smart chikumara then you pay takasimbuire okay entebe zinga itanu wala norugira mukajansi wala norugira mu chituburu wala norugira mbaita enkubizinga baita babiri mpozi itanu bayego yitawo mu tugendo mishi tizo so musasura then mara kusasura rukalira haruigi wakumariro kinga esimburo mundio amurondo gumu nemera stage mbero ragambira no koraki no gusa hebe bya hanu aho nemera bari organized kumara nguno bwo kwebwamo ekintu cyawe ne bakikwereza tizirinka zirezo atubazaho na no gerote no street kid izira kasimu nakanyakora security tero so baito oborkoroleza twazigene entebe na manuzi kusa express no rurangu baino muringo kubakikozeramo rurangu iganda ho yanura kandi amazima kibakora kandi abantu mbere tabunka mbaruga distances paka nibayija kuraba ko taxizo hakwamba manyanizo ziriyo mu buryo kandi tisobora kwanza batalibanizo mirime bakora baito zino ziriyo ntubazabo town service bajeta batagenya hiza mazima negiye namba yonke sobora kubanta ito so nenwe namba yonka nyondole so bintu bishekanke birungi konka at the same time oyishike ngo nobutwa kwa abantu kubasa kwingana hina kubana enda ngo atrist no yakubona go koza imyenda aija kogeze hina kwa na jati nyoni nintambuzo butura bwanje mbwe nuko nakubona waguraho hariho wo banda hariho hayine business ya supermarket hariho hayine ya spare parts hariho hayine tutukayinga no magaraga sonte kateka ngo natwahika harengo rwaza taxi na nebindi nababa kubana bavuga nabo tubakayingana kandi ho bari yombaronera ki hari yombaronera cyamshana cyacu mbwenu ahitwa atandikira ahitwa avugiraga genya bangegenya bane ha naryaro borarebere ngo umuntu yaremwa kubaho ngabo kuba yavuga ninga yabura kwikaho yanaza ngabo abo kuba taxi yabikuzire ningegizireke hati nyonte gatega ngo kuba ece ujangwe motoke berinsia then za AC then conductor no yakubataraho njimanyisa ngo gomoro mahatogwe gwafa then you know njanje manyisa ngo nanaka center kunko wanyine kushashura nikabaka kinji kandi yishike twenda tuzo mu economy tugishikemu watugambira je ya Entebbe Express obana rugera mu kajansi obana na jana nkumbi obana abayita babiri you all pay the same amount of money enkumi itani mukinga mugenda mugizireki mujaja mbere eco ncimanyisa ngo yaba class ejo eri kuba 5 kandi hati nyo kwenda ko nyine cya bishatu canje nyine cya biromu nyine cya bitano kandi nanye nanyizire gukora nanye nyina nahiko muko mwana tungura turo rwararye hati tamwisha mwato mu category ha akwancanci manyisa ngo unayenda ngo yari motoke be maintained nindakushashura sente nyinji aniza haruguru konkara ha kugira ngo nyowe kiji canje nkacimanyira nyinza kuchikwata natushikayo oyira nashikaho oyire ebiro bibiri aho ni ntambura dene kire cya kashatu njende maybe nkoze semba kwatemu hatejo kategore neba yaza kugwa nkahe twateka ngo umunya Uganda wena ari harengero kugira ngo abayine motoka ansya aha mbashinyo kantiro mu taxi kaniye nkuruze kanegizire konka mbwenu ndiyo nishomesa abana bashatu bari ya university nkoko kumanya byo hatu wantuga
ngosha hejenze kugura moto kansya hati nojangu nimba ninche bebasabiriya tanaza abana kubarekeraho bakaba bayayi ezo repercussions zo muzitekatekaho oboriyo nontunga omukazi mbanze mubinje mbanze nguze enju mbone ngure taxensya then ukundi yatebekana so tax agency anayiha musente nagaraka nagure ndije enju mbere bwo nayeto mucyaranka mugarura obore no ndeba akasangaki mbwenu ekintu kikora turi kuhika to which extent waja ngatu wakubatahirira okwate otehariya what will happen, what are the repercussions. Yoni njirangu hajiro rengo rubataho hajireze barangwe nzo zaba kubi munonga kugira ngo basa kutora amagaraga abantu zukoze accidents umuntu nabasa kuzamu yabarwire pressure aferemu abo kugira ngo mbeni yazoko yatogota bakwate abo kugira ngo bashitamisa abantu barenzere ngo ntakwende cya bitano cikanye then ezizirgatana gati abanje nani njangu bazireke ahabo kubane 2020 kutaha 2020 kuri sabana 2020 kuzomu mu community tukagishikamo 2020 kuzomu economy yitwine nk'abanya Uganda. It cannot all be that perfect ahabwa buri muntu so wagira ngo zona waza kuzikwata neni njangu it is going to be a different story ebibi nebasa kurara byakire birunja bamwe mbali no kwehanuka ekiwabaza hakumalira niyo answer yenyine abako nayi ngumi anti zona tabara kujya koraki kwekwata nkwerekere cyo kora Entebbe Express ziri zitobalizeyo nzukura banka express then haro orugudo roituri urukuru urwera urwagiyaga Entebbe rwanaja nankumbi katwe najana kumbi na handi isure narwo so nikimanyisa kiri hariwe nuso kusanga ubundi noja kutangira umuntu wawe hakizaro cyenyonyi akuma naija runda koleka nimpeka mu dakika 30 rundi musahemu nusanga ubundi wenyine kujya kutemba ugende kandi flight ibyenyu no bimanya kandi kaninyi mutano mujyayo esaha yayo no gemanya yiterinda nebintu abantu abini emergencies zikonsana ziti noja kusanga ubundi no kubota ine mu ikubakinga nawo paka no hambirizibwa kurura ikintu kwa kikora ngo hikirizeki entekaniza yawo so icyakasa to traffic hati ruriyo rukuru urwero rugene Entebbe urwero ruri kuruga katugeze nko bwiro bwarwe bajya abantu bayinuka kuruga mukibuga mbe wagitembera kutaha Entebbe no shabe cyuzi nisa numara mwisa nkezo yaho no togota ezo etogota erara basindika esahe nungiyezo uhura nayo yakutama oye kaguzogamba bahita kintu kiki bayiturura bene express hai twashikayo kare webali nabatahiriyera so nikimanyisa ensonga ya traffic neba enogirumbazi ikya kabiri abantu kwikiriza program zabo hari abantu bakuganka Entebbe nyoniyo nyene experience nakora kampa yego urubojo nata yinjakara nagaruka so nikimaza ati kumutwara buyire kutaha akongera akagaruka kandi emberane mwangu hira ekya gasatu muri ebike bya taxi byogambire amazima haruheze rukubiye yo kuruke mu ngwente semenda kuba amahanda nizo ziriyo ezibari mbabazaho harumwe biyenje harumwe mbe rorandege bateri harumwe mukukuni harumwe bushuzi wagero lege bateri mbukete orwigi rugurukiremo nubajeta chato boys iriza mwana nje ndebe atishe kineke nyuma nico so hato bakwe parkingira hande bapakira mpaka kuno bariyo no welding enyuma orwigi haro ezirukubi mazima kugamba ngo isemeri kumuzibwa zikayugwa hangudo kwetantale biziwe kusanga orango guyabo mkikuru amino takigine muganwa nobo kugira cyo wamuhana wacu muha orucece turwacakira mbere hatogwa yafaka humura nabayaje ndiyezo nizo bariyo nabamayisa kino ikigambo ganyegenya eke nikimayisa zenu zenyi ndikira kumayisa ngo buri taxi ganyegenya amune bajakoraki nabajagiringo iwe oragiraho mu taxi yechikanke cyo kahura niyo byakutamo kajoti yes bamba jangu bazihemu I can up my hands echo ntena unyoje obenot terra ahasimitu ntsakwanti jakira hand hache twazo mukashonshire chaka akagamba nitwe kunuya bwe nitwe tuzineyo
aharguto rwa mbarra Kampala mbarra Rukunjiri mbarra Kabare mbarra Bushenyi Fotopoto mbarra Kamwenje mbarra Ibanda Tegegwa ya mbarra Kastamo Kastamo no hamanya tamanya Kastamo customs hey nyamisuru ruru nyamkore no chikamera hariya ikweta aharwa Kasese uza Kastamo okay wera bondwe santo ndango ishe kwa no tuganira nshonga kezo konka newe ninteka ngu batuganyire mukacekace batuhereze mwakire tubanze twateka busya nandi yo kugena kaguza kabanja kanje mbanze ngaruko mu cyaro mbanze nakatere beyi rero no manye byo bimwe mu kibanza caremeraho nino tatamherwizo ubundi eje nyine nkaje twaro mu garaji ebitura byanjire byo nabasa kubigarramu azashoka buzoba ni mango zimwe nzaza kucire okiborya hakina nkaho na mungo na watero tininga mwatera nkahampo huro muntu yajat ai ohura yenda kusigara aho shoka buzoba zika kuka mukare oshanga za breach no kubanza wari bata breach okajimarayo deno chezo kakwata hand breach rero mwere ukashanga mwene biriye byafayo ukaza kutoma number 1 rero kagaruko kakwata hand breach rubarutaro anje ngitamurengira kaka na nena no bugigo wewe nyo ngiza kushikaye mukuza chaba cyo kusuboshanga nimwe mbanza mwatere nduru mugendara ai tetutuke embera nkeje yona okiborya horo umuntu nakwihaka shuzi nkaha utkanyo wanje kantabugira kumbe katwire karyaho ombisponge byananka byone byakuzire bikacweka guruka embera eyechikankecho nibakoreka ngu over 2800 18 taxis nizija kurara zabohwa zakwatwa ziho mu system ngabo kugira ngo embera yazo ni ganyegenya nite kigambiye kinacyo cyantahira ganyegenya nike kikwihayo ekigendero kiyenyine ekyomara mugo ebirahuritse birumu cyaba hejuru ekagwa mutakashire y'imwana musa kandi yo mbukora mutungutanira umwaka sare kahemba tibikiyungura ubona wahirwa bikababiru ukashanga bitakucinguka ugaira gushanga bitaru arone bitaru ejira heza kugwane batera mpaka mu kirene kurabo madrasa mwana watemba boda je kube ino mutakana batacira yakera so amazima nyoni ngama nizo 20 nazingana runana nazo ntayitoro just baba mufeya sigikira umuhendo gwa taxes mu Kampala izo ntayito those rules no barukuziyamo basana bateneke bakozi kwenyine yezo ntayito nyingi muno zingorayi ntenda gukora sampling I think nuko kera akora tungerezo bagaruka mu gundi bayituzo nezo ntayito okusikira amahendo gwa taxes kwa kuri mu kibuga cya Kampala na muno kutwaririza stage zone ngo kubazimanye izo ntayito muno kandi ezinyakuri mu mbere ya rukusanete nizo nyingi ezinyakuri mu mbere eyo kweyiya nizo nyingi okera haliyezo bundi zwaze kare does that portray change mainsanga abanya Uganda bindi tukahebwa ibere nutukore bintu tubisya aha kwenda kugwa kwenda kaba ngabo kuba tariho enforcement kuturwana sasa kugira ngo ibyo birijemo ninga turya boro munonga kugira ngo kwiba wakaguze bakakoze samba ko kitiro wakonanza kuba nurora bakagamera ngo hatiye zo nuziro 50 yezo zona za nanga taxi 50 turaje umuntu nkonkata ko faho ngo byena bikuziri osanga zikoriye na paka nzuruga kandi ko kanka kuri kakenana zona nguzananga baitu manya butafaho manya bugabe obunyakuyungura yine gama ngo umuntu yine right kugama ngo bundi kiriko akitamahanda akole huwe ihemu huwe atunge cyakwa naitaga ngo umuntu I think ni byebyo kurango bundi iteko burare roho terebayire well implemented kurango bundi lyaruma na mbere semiri kwandira rumera nuko litase ebinge bituriyo ntubazaho akandi nabantu bundi bakutunga ka safety ombugiro butali bwahara
baitu uri kubaritayirwa mu nkora rikasobora kwandikora amazima bingi muneba kwanu batangira tizindi na za nemisoro teruhu mama insurance akuna license wapi kampara utina license norabayi norabaho ingena shatwire twayo aba Planet Pharmaceutical Limited n'abajyango bakora ombaza muronje gukora akakwera akwatana no kwigara enyindo ningashi omero oguzimbere ombazo gwa kweta Zekaf Habo Syrup wana urango yo mchikecho cyo kushanga ngu obundi enyindo zaigara obundo mirono hurra guzimba zimbere bambe rondo mbazo gwa Zekaf Habo Syrup ugija kuraka kwera kandi kuko urango na habo no gwebishaka bitwe byaha ibyabutosha kandi ukorese bwa bato n'abakuru yaho utakazaho kaje tumwe no iwe hikayo uri anaza prescribe inzira ahabo umwana ningashabwo mukorecho ine gukora no gambe emyaka yo muntu aramunaza kukoresa ombazo then twinenana ombazo gwa fremo ogunuguyamba habusasa bombiri oko kurra none no ryaho wenda no hurra burukabiri kona nakakushasha koresa ombazo gwa fremo gutunje kurga aha pharmacy eje kuri hihi abo kubaguriyo pharmacy zona omwihanga kandi bajangu mwene wareba ngo aho bundi tubyabasa kuraka kushaka kwamba gweka kasa obena mangu yenshonga zatwogo mu ngaro taragaza ogende urebe obushaho kubashtamye mu taxi ukashanga bire bisponge ne faraso bya cwecere kare hato kashanga cyo ma cyakureba ngaha hizi niyo nibyere kubazaye batera ngahambu cyabaza cyafta hakina not fariso budo sanga tuturumu tukahwera tuona tuturo mwikara byoma nukumsobole kwa mugende chikuru kastohe kanambero rukoba noge bingi muno taxi zine bingi muno na muno muri rwari yarazikozsezeho abari yo mbebuga amazima akurango ubundi zasobora kwa ziterekerezebwa imbere yasobora kwa neterekera mihanda bakuza kutamugiya ariko bakuratira utaro wewe numureteranya y'imotoka entia taxi yanje nununji nimvuga kaheni mpemba bahemba abantu nabatire hata ndiyo misho kuza kutamu jia no kubanza yarwana yato yakashatu yanga kuza kutamu yaka nabazazo yakatana garuka hati nyowe nyuma yine taxi cyanjye kirungi to kuranguya also wasting my time yatakutomera orire nibiye bizwe kuza kusimbura kibanza cyagarike nyuma nakugambira inywene mwikare komenda bana no huraboje nyuma bagisindika uregirete urayaka hati yarangire zimereka mbere ko baregya ebizubu nkebi bingi mu rundi niketagisa nenyenye nabasabaza barum mbere yagira mbe yakwamera baza mu ruganwa abasajya binamani babiri basatu musindika akamugigaruka abo ndiyo mushabaze kanza kushashara kandi mugwenda kutaha icyabite cyarushanje cyanje rundi rukumi kandi mwenda kutaha bahurire so za ifo kuzanzambia kevino ku manyansambia manyagogonya manyakamakingi okurosanga ziriyo mubanza mu rugamu orire mbanza mu rugamu mugisindika imagining the situation maragisinka mu mutemba abanyakampara expecting akora zizanye nyingi ahabwe nshonga nkeze nshonga gino mujakira ninga baza kubashara haruti iwe no atinje mayisa ngo ibakutora ruti zaenda nzibe 10 birabo kuba hatorya ine motokansia agitire musenteze twinga nibo akasheshera route plan ye ukweri manya nanda haza kwa hemyaka eshate satire muzibe zarigire mutariyo cyane yene kurana yo mbajinaga mbwenu ekintu mucyakira ningesha yina kibasa kuretere byentambra ubundi byateganisibwa kandi ukashangana nimo abantu babutosha mwa affected abo kuba nitwe tutwena tukagura motoka zo kutwara itwantuza kandi abantu baba batwerire kinje munonga kandi ohireye cyo nize motoka zitwire nitukoresa oryo myaka 15 18 oryo muri Kampala motoka nkutwara tugaruka kikugarura and you are there arrive and kicking ngene hatu bariyo mba kukwata aho babanze bakinaga habanze babanze barondensya ensi yashitwazi tegereza nariyari bashije muhino wanjira ngo ibindi byona babikore ngo nayete bakwata ku boda aratembera boda nkuru ekindi there is now an alternative in the native come you need an alternative board where abero but Kampala is expensive distance na mbere bene kutumbere taxi bene kutware 2,000
kutembaho boda boda nawe nako yakasente kaingiho na muno za Kampala ziri ahenku mibero bakutwara kumutwara nge 15 waho cha abanza kwetuza kurabyo ku dero kakuba kikenga ngunambero urukujya to kumanyaho yoshabaje choose bakutikura nguye kusanga basi ndoro kujya to kumanyaho nacyo gukora so egni disadvantage na muno ya boda na muno ziri mu Kampala akandi tuinde kunura amayiso no kongera kwandikira twizere kirora ensonge ya ubukozi bwa bwe hagaro ni misango tububayire na boda honka uko na boda umuntu nakutwana ngena akwehindura baitu no mutaxis bayizero kwiba abantu ukisanga rero mwabasejja basatu utire stage iriyo negenda kumbe wona bari mu gasumo mweno watembe chikuru nimba ntara abashumamba binensya ezikwiruka zikazana karamwe dakiketi basimbura urabagira bati bakwasogwe kisaka so nabakozi b'emisango nabo na muno no taxi babayira barumwa bakwibera abantu mu taxi kandi kino kitu kirikuru mutongero kwantu kijumiriyo rabagikarira mbasatu bana kuija growth kandi kun nabo nibeserure byabo so nikibansebi biyona nibijya kuba nibikiyaha na muno ababayimba ko biruka nkebe taxis okorana bayiba abantu no kubakyaho ubuzibu talonu nabo mu kibuga nabo nibijya ko nibukeho miringo niye mukakubaza bazikehibwe zikayibwa hangudo. Okay, mnywani witu twaza kuza omukahumuro ugarukanza kwantwakira amasomo ganye mutuganire Andre MC yagira ngo embozi ya taxi nindi Thanks for watching MC Andre omure rukonjiri twendeza ibirungi byonka bitu amazima garunguzo taxi ntuzetenga aho abantu muri Kampala turi binji kandi abari kubasa kuvuga moto kansya nabace mbwenu karaze mwibirisha tutwaza kuzaho tukabante twabo mwijorano owanazanka hi akabanza yamaresha hibira rya stage ategerize yatwara bari ngo ibone garuce ibone nawo mutware ngo ntari kwegomba ka AC na nempire etakuzire no kushanga ngo bashashurira license manye birahuru kubambe koraje manyana nebinde na nebindi so sterde mutoche n'umucakira ninga batureke twesotinge twazo mukahumuraka tugarukana cyo kutunji charity hamwe na Lake Kasangake utargaho Kurgo Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurgo mbahinje nabarisa wabo hingire na mnonga koko abo kwa nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakanguburwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habwo ntuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukor kwenda kwega ojere chinte chiwayongeraho echiwayeganiwo katasya kasente okabisa hweka yawe uriyo mwena iza hayebuza kantumangu kabeje nibazibyaro mu kisharara kanda hakaharuho kabeje mu mbuga awinako harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okorene itwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hato no rwo rugendo kandi ndebere entasya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi uyiha mu cyango kurigera uko warebera uhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kw'abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone yihanga ryitu ngweno rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero twegiteho aha programu yareba hindijire ahitira ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikirize biroto byawe sibona benire bandukana itegatika ngo uza kushwera nabasa kubana ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zetu na benyine konkana amabana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Ni wana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire.
I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster Yayoruga. Yakuterog. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu ishomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira ahabinte baraberemo kandi no bababina no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferi zoba abandebire baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahi naze ciro aha TV West Honga oine kiroto cyo kwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurwo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogwombeki ayituruko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zobe nsineyitorora nsineyirimo bisya byinshi so tugumantuleta design z'eshemeri tungo bahabuzi kurwo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho line sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombeki ne babiruho rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bigaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwa nehinda kandi nehinda mazima tulambozi ya taxi arumyana wetu yanatunyumeza ngwene yatembererwe bajogo beta kusiba ngwati abaire nabara ngumbera hari akasozi abaire atakupakinga akashumu ntawe atakupakinga ngwayongerayo hato bwera asibera bwize bwera no hawo ara parkinga so msejaira ngukandi obudereva abaina akora imirimo kugana keke yena embozi najura najumarayo as the taxi agent yahari mbara rukunjiri yeri munuka hano orozire mbara rukunjiri webereta kusiba so kwa norugira maho kushanga ngo aho kurugira muna hakashumu bayima banza bakutwara yaronda haterire abantu hoya motogo bonda ho hata mberaterire nagi balancing rakurachi na gia very good then hatiwe niwe ramukora yekore mbuye okagara kurora ngo kandi niwabira conductor kandi wabara na dereva nizo nyine zaganyegenyezo hata abo mbabine mune kijinji batambura nacho full time hati bwangu bwangu parking aho naho ataragaza cyane abayagize izikira kibazo bera bine mu nkamani akagirete akakirubata abantu nabako so bizi binge binyakurangudo hatu wahure kitikire na Kampala bitikira hanu yeje mboze ngajirebo mu gods must be crazy film akaine kijinja kana aragaho abanza gitere kijinji caba heka simbura takachitire najirukaho kandi kihayo nuko simbole darurundi eso kulekera akaire nakawe yo Munyaganda ukiteroka tugambira mbere ko kugireba cyaba kiri okay kugira ngo batandikire hozo nabikwate bazihe mungu ntwendezera hakiri ezineza AC ezine brechi ezine nyigize kucinga na nebindi noti bir noti mwenda noti ina mwenda ni Yesu mayo rutera ukabasa ne kutugambira situation eji ubwo yaheze kuterezeye tutaramugambizi na ko kamazi magara twakigwiro baba murengeza kwabo bamufire biruka ataherera sazu nakitenda ikyasangira umutaxi notogeta umurungi anambaito esimu era screen yawe ya note ibiri note mwenda note ina mwenda
no bazana ito experience egyo akande na taxes rwangana nke 2028 ezoreke ziba kwanzi ho mu kibuga cya Kampala akuterekereza jam okurwanisa butandwa okurwanisa bukorwa nke byobusuma nebindi kurora ngo yasobora kwandi biterekerezebwa omubiyendo bata na muno mu kibuga cya Kampala no kurora twikara mu environment yo nungi etaramukiye kinyakwingura ine akana abantu bekaraba mu businge kandi obakwane begondeza no bano tegeitaho anabaito kyoniyem na inugiri ko tereza rundi ekiwabaganaho hamwe itwe abana bagwete wenje kayako kyo bitomwika gwimatoke kuzire no gumanya hati kikibale mu buzwa ziri 2028 ziri mu mwanya gumu zona ziyonze ziturutya we so nkimanyisa nkingurana akandi kusanga abantu mekiurwo Rwanda sana ruti ubutulina hari yabo benyine bakwamba kora mu taxi park ezo nizo zimu bakasibamu uri asibamu balaza paka balaza akora mwezi tarukuosa ha weekendi akandi ubumezi bwao nenko muntu nebabuli test ya mani okwandikara mu environment yako nesa netyo nohoro kora nohoro kurira ko kurya nohoro kusiba balaza kwicya balaza kimaisa ubumezi bwao usobora kutaba abo murembo mbwiro tarwa ha kabarukora za round tax park si abaruku kora munda mwenyine haraba kupakera batar kuigenderamo nanya yijanyizire kwata taxi nindondeza eza machindie rero nintoro kugumika gona ndiyo ningu consuminga so nko embrito kweta kushana noshanga abamwe gwa reactinga gwagire binde byarugamu abo kugira ngo isya ejembe hombi nebinde binji bitu twabente na tele experience yawe iwe yoratomire umtaksomo deno kitirzana nanye ngo bine kwambaze kwata hello sebo hello twakwakira mbaburire ego atogwe ubwo mayaze inejona kuruganya gatetero umuro yego sebo umuramana nguyiro rwe yebare ngo muramugwe gumire tugambere turebe ati bareke kutegereza areba muramugwe Etujejo ni bawa so kugamba ko kachikwenda chikoro myaka ketano misho abweshonga erinkai yesa sidera ban abine zukundira bante babaragani sengwe kumibira 32 ngo bundu tuze tukorete ngo kuba kigamba ko batachitoriro ogogo ogwabo na makaga kitari yecho entambura neba yashoba yabona yego okay kabembere kire yebare konko gumeho no kireba abo kubana abantu bari mbakutensa okongera ari cyo wagamba baja nguzurge mahata mazimantu batwatoba kandi wagamba mukitandika kero keno ntumani nchecho chenye gumiza munotera noti bir noti mwenda noti ina mwenda niwe dirembere yiwaganiraho imenegera ango yiwaretwamu umukutuganirira ahanshongeji konka njango ekintu basako affectinga munonga aba Kampala hello atishikabya gumambe kokora makonka notegeitaho anoti biri not mwenda not ina mwenda atsobole kwantonura na iwe na inoteze experience na muno munazonge gyo yemu umukuru wabanza kutera esimu ya yanga kandi yakakaniza ngo hakire bagame nke 2023 mukago konka babana ni ba expert umukuvuge motoka bikuziri tubesige they have experience bakine go nana amanyangwe motoka yeta kusuba no balance oh my god kutomo na mbemwe banza yashita maja yitaka orubasa brecho jumazireyo otiremo hand brechi na yuti kwatam tayine kijinji nuko bakiyungura mpaka rukunjiri 8 complete hours muri ya muhanda no mutambara
uriyo noza arukungiri niwe tuterere utugambire experience cyawe abo kuba ibinyo twine kwa tugambaho otherwise amagara nagitu ngo twa tutambuzo mu za taxi nkezi kandi nabo ine kutore career kuyemerire. Okay, akandi dakika 83 turekerizo kwanturuga hano rundi gena mukamuro kake iwe rutweka isireho gena maiso bundi nemboze gyo niyem kuli Disho to experience ekyange kankibalize kya hwayo ekyange nkibalize mazima no tugaitaho mikuti tumgaita bantu TV osine hinda Facebook Twitter X STV Hello. Hello. Twakwachira nyabo. Yamtorire kurunzi na mtayi wahogwe. Turireje numugamba chokwe. Kano yakwine nshonga. Yaje koronga nakurura Aneti. Nihogwe Aneti koranonye. Ego. Wena nshonga ye mutoka bikugerevyo. Kare nyewe ningi hagera ngo bazukwache. Aha. Kuba mazima no kugira ngo nibakereka binyamani batandukanye kabaza gukora umurimo bakwasiwe ukizakoreye bajya bakoma watoye muza ikigenderwa kirekire yego ako batandukanye n'imizika kubantu zakuzika rukunjiri batangisuze taxi ekibas yes Kogana wangu tukachantungamo arohamsi chaje kurenga charemera hampsege. Ego. Amazuma moto kikare mwa kutemba hamsi naye huza hata nje motoka wajipangisa ya inamiso. Nyewe bazirango nabaza kukora umurumogo gakigenderire ebigenderwe bakwenda emotoka zo mu garage bazukore babikirize. Ego. Echo ni chadera kimwe. Bareke kuziririra zikatamagara gito mukaye. Kandi abagri baba bo kureba nabo harumwa barofa kureba niyo motoka yoneka ngo bakaro mbitebe harumwe ubusuzi. Nombe necho ni chadera polisi mu mugwaye kore kimwe. Yes. Yato msire kurungi. Yabare mnonga Anet Koranoria uzira magara marungi ruhanga kwereze mgisha eyo botaka tunjire yo najumare yo. Iwe bakahirwa boku yashira hambu yesha yarara bambe yabirugamo mbeshkoje ngo ikahika kashumo then yahunama yabirugamo numugenda muri nka bari mu kidandari mpaka hera abashuke so Anet mukahirwa kugira ngo just ekaya tembachi ekaya temba kahama ekindi inariyo turireje urirota Chendeza volume ya TV set turaneje Shati no kura volume zinga ya TV ya ituriyo ntugambira ho hati biza kwa byakubera biringwa itonturage twaheza kutunga nteka ya wahanshongeje bad experiences are too bad kugira basofa twashyaho kandi n'abadereva nabandi kuzimba gamba uwe kizibya botokala nakimanya betazo gamba yego ba abo kwa nana wala gamba hakiri tasoko bamanyisa ngo abaye haroken naken so ati acholera gira ati anyigiriza paka hakira role wene mbere yabahikia akazenda kasobre kwa nakabayihamu ikena kiharwa jurundi ati kirikirumyo ni njuko murundi gwanga bwo kubanza kujya kisoro turireje orirota amazina na necho gamba hata kuseze bakwata zako za benki ikuru turi aha time ya bisinsino ninjira ngo twagitaha mweda chikankibiri we better stop from here bita batera masimu we thank you very much bita nanye nimpagire cyo kugira ngo ebyebe taxi babishonsherem nitwe tumanye ngo twaza tubentwesiga but taxi yituratahe manye ngo neza kusyaho rukuza kandi oine amagara amarunji nimbendeza okusibaje turakwakira ya nine nimbendeza kusiba kurungi weekend yemu ikeza tugenda mukahumuro
kandi ekikuru bwomezi amagara nikyo kikuru muno nabwekyo tusemeriye kutwara bwomezi for granted ngo habuko abantu yataga kwekana mbere turukujya habuko akagota butwara serious na nambere urukujya so kumarira utahikireye nikimasa kubaza usemeye kwa nobaza iyo musabazi kabwanore bugenda kurungi etagenda kurungi umutaxi kalira murundi umukiruka kiona kisobole kwa nikiyamba iwe na abandi nkumene kumye bacuriye hakuba ubomezi nikyo kikuru lekitwena tusobole kwa nturwanisa akandi ebyando bata ebibi niko tusobole kutunga ubomezi burunga ko ubomezi bwine spare iwe nanye abalative bosnye chakareno bikiza tugena mukahumuro kandi mze bisinsi na ija sobole kwa nakusemeza injakareke okenu tubagondeza ubomezi burungu wiki ya nungi mbere nungi fruitful abatulindire reka tugena mukahumuro tugaruka mutarwa